FDLR bavuga ni abanyarwanda badafite ubushobozi bwo gukora ibikorwa bibi bashinjwa. Ayo ni amagambo ya Minisitiri w'itumanaho wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya ari kuvuga kuri FDLR. Ese ikibazo cya FDLR cyaba kigeze ku musozo cyangwa aya masezerano mashya ni intangiriro y'indi ntambara ya politiki hagati ya Kigali ndetse na Kinshasa? Nyuma y'imyaka myinshi y'umutwe nyeshyamba z'abanyarwanda avugwa nk'imwe mu mpamvu zikomeye z'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, avuga intambwe nshya ishobora guhindura ibintu mu karere k'ibiyaga bigari. FDLR yatangaje ko yemeye amasezerano ajyanye no gushyira intwaro hasi, gusezerwa mu gisirikare ndetse no kwitegura gushyirwa mu maboko y'ubuyobozi. Kuri guverinoma ya Kongo, iyi ni intambwe ikomeye mu gushyira mu bikorwa amasezerano y'i Washington yasinywe hagati ya Kinshasa ndetse na Kigali agamije gukemura ibibazo by'umutekano bimaze igihe bivugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ikibazo gikomeye ni iki? Ese koko gushyira intwaro hasi kwa FDLR birahagije kugira ngo impungenge z'u Rwanda zimuke? Kuki Kinshasa ivuga ko ikibazo cya FDLR kitagombye kongera gukoreshwa nk'impamvu yo gusobanura ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi, mu gihe DRC ivuga ko u Rwanda rutagifite urwitwazo rwo gukomeza gutanga impamvu z'umutekano? Kigali yo yakomeje kugaragaza ko ikibazo atari amagambo cyangwa amasezerano gusa, ahubwo ko hakenewe ibikorwa bifatika bigaragaza isenywa burundu ry'uyu mutwe. Kandi nubwo hari ibyatangajwe ku masezerano mashya, haracyari ibibazo bikomeye. Ni gute abarwanyi bazamburwa intwaro? Bazashyirwa he? Ni gute hazagenzurwa ko gahunda yo kubasubiza mu Rwanda izashyirwa mu bikorwa? Ibyo byose nibyo nje ngo nkubwire, mbigusesengurire 5 kuri 5. Nayo kiri gusabwa no kujya hasi ara subscribe ugakandaho niba utarayikanda. Muhaye ikaze. Inyeshyamba z'abanyarwanda zo mutwe wa FDLR cyangwa se Democratic Force for the Liberation of Rwanda mu ndimi z'amahanga zasinye amasezerano yerekeye gushyira intwaro hasi, gusezerwa mu gisirikare no kwishyira mu maboko y'ubutegetsi. Ku bategetsi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basa nk'abakomeje gukingira ikibaba uyu mutwe. Intambwe ikomeye mu gushyira mu bikorwa amasezerano y'i Washington yagiranye n'u Rwanda ahagarikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Minisitiri ushinzwe kwishyira hamwe kw'akarere Floribert Anzuni yatangaje ko FDLR yemeye aya masezerano mu rwego rw'imihate yo kugarura amahoro n'ituze mu karere k'ibiyaga bigari. Ibi yabitangaje nyuma y'ingendo yakoreye mu Burayi no muri Afurika, yari yatumwemo na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kugira ngo amurike iyi gahunda, ayimurikira abafatanyabikorwa batandukanye barebwa no gushaka ibisubizo ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo yabazwaga kuri ibi nuko byaba bivuze ko impungenge zakomeje gushyirwa imbere na Kigali zitakigezweho, umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yatanze igisubizo cye adaciye ku ruhande. Nkuko abivuga, aya masezerano bajyanye na FDLR ngo arambura u Rwanda urwitwazo rukoresha mu gusobanura icyo bita ubushotoranyi bwarwo muri Kongo. Patrick Muyaya yagize ati, nta kazi kihariye dufite ko gukorana nabo uretse kubasaba kubahiriza ibyo biyemeje mu nama mpuzamahanga zose twitabiriye. Hari amasezerano ahari, icyo dutegereje gusa nuko bakora uruhare rwabo mu kuyashyira mu bikorwa. Ku bijyanye n'impamvu zitangwa nk'urwitwazo, bitewe nuko ibintu byifashe muri iki gihe, biragaragara ko u Rwanda rudafite izindi mpamvu zo gutanga. Ibi rero ni byavuzwe na Patrick Muyaya mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye ku wa mbere tariki ya 28 Nyakanga 2026. Icyakora Minisitiri ushinzwe itumanaho n'itangazamakuru yagaragaje ko iyi nzira ikiri ndende, ashimangira ko icyiciro cyo gushyira ibyo bemeranyijwe mu bikorwa ari ingenzi cyane. Yongeye agira ati,
birumvikana ko hari ibibazo bigari bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'ibi. Agomba kwibukwa ko ibi bikubiyemo kwamburwa intwaro no gushyirwa mu nkambi hagamijwe ko bashobora no gusubira mu Rwanda, kuko ari abanyarwanda bafite uburenganzira bwo kuhaba. Ibi twabikoze no mu bihe byashize, nabo bagomba gutaha bakagira umwanya wabo mu Rwanda. Iyo gahunda irimo gukorwa ku ruhande rwacu, turimo gufata ingamba zikenewe kugira ngo ibi bigerweho. Patrick Muyaya yanenze impamvu u Rwanda rutanga mu gukomeza gushinja Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, avuga ko ikibazo cya FDLR ubu kitazongera gushingirwaho muri uko gushinja Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe u Rwanda rwo ruvuga ko hakomeje ikwirakwira ry'ingengabitekerezo ya jenoside. Umuvugizi wa guverinoma ya Kongo we abibona nk'igitekerezo kidafatika kidashobora guhabwa agaciro kuba cyashingirwaho mu ntambara ku gihugu gifite ubwigenge. Yagize ati, tuzi imitekerereze y'abari iruhande rwacu, nanone nk'uko byagenze ku zindi mpamvu zikoreshwa nk'urwitwazo, tuza bashyiraho igitutu gikomeye kugira ngo bagaragare neza ku kibazo cya FDLR bavuga gifitanye isano n'umutungo kamere wacu. Ubwo n'amabuye y'agaciro FDLR bavuga ni abanyarwanda badafite ubushobozi bwo gukora ibikorwa bibi bashinjwa. Iyo bitaba ibyo ntibari gukomeza kuzana urwitwazo rw'ingengabitekerezo ya jenoside, ikintu kitagira ishusho ifatika. Nta utarwanya ingengabitekerezo yigarurira ikindi gihugu akagomisha icyo gihugu mu buyobozi bushingiye ku byaha. Ibi rero ni ibyavuzwe na Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma akaba na minisitiri w'itumanaho ndetse n'ikoranabuhanga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi biravugwa mu gihe nta musaruro ugaragara wigeze uboneka nyuma y'umwaka umwe habayeho gusinya amasezerano ya Washington hagati ya Kinshasa ndetse na Kigali ku rwego rw'abaminisitiri ku ngingo ebyiri z'ingenzi: gusenya FDLR ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no gukuraho ingamba z'ubwirinzi zashyizweho n'u Rwanda. Washington binyujije kuri Masad Bruce ushinzwe ibibazo bya Afurika mu butegetsi bwa Trump yasabye impande zombi kohereza ibikubiye muri aya masezerano kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke muri aka karere k'ibiyaga bigari. Ariko se nanone dusubiye inyuma ku ijambo rya Patrick Muyaya, kubona ko hari byinshi atemera Muyaya bivugwa n'ubutegetsi bwa Kigali, by'umwihariko ku kijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside, ubona ko we adashaka kubyumva, ahubwo we abifata nk'urwitwazo Kigali yashyizeho kubera umutwe wa FDLR. Ubitekerejeho neza ugashyiramo ubusesenguzi, bashobora no kuba batemera ko iyi FDLR yagizemo uruhare, kuko bitwaza ko ibibazo bya FDLR ngo bifitanye isano n'umutungo kamere wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi u Rwanda ntabwo rwigeze rujya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kujya gushakayo uwo mutungo kamere, ahubwo bo bashyizeho ingamba z'ubwirinzi ku mipaka y'u Rwanda. Abwiye ko ingamba z'ubwirinzi ziri ahantu hatandukanye, bwa mbere nababwiye nk'ahantu hitwa mu Byahi mu karere ka Rubavu, ni naho izo ngamba z'ubwirinzi ziteje ibibazo ziri, urumva n'undi ziri mu Rwanda. Ikibazo nyine kiracyari uburyo leta ya Kinshasa ishaka gushyira mu bikorwa ibyo bumvikanye, ahubwo nayo ikitwaza FDLR, kuko bitekerezaho neza urumva ko nabo bakomeje kuzana urwitwazo rwa FDLR ndetse n'ingengabitekerezo ya jenoside. Kandi tuzi ko ingengabitekerezo ya jenoside ishobora kwangiza abantu benshi ndetse ikaba yakangiza n'ibintu byinshi. Ari aho bavuze ngo nta urwanya ingengabitekerezo yigarurira ikindi gihugu akagumisha icyo gihugu mu buyobozi bushingiye ku byaha. Ariko uvuga ko u Rwanda rurwanya ingengabitekerezo ariko bakigarurira ikindi gihugu, bumva ko amagambo ya Patrick Muyaya ubwayo ndetse n'ibyo atangaza wumva ko bicanganye. Niyo mpamvu ntekereza n'u Rwanda rutigeze ruha ukuri ibyatangajwe na babayobozi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko nka Floribert amaze iminsi ari kugenda amahanga yose ajya kwerekana ibyo baganiriye na FDLR. Ariko wakibaza ni gute umutwe w'inyeshyamba usinyanya amasezerano na leta, kandi noneho umutwe w'inyeshyamba kuko si abanyekongo. FDLR ntabwo ari abanyekongo, ni abanyarwanda.
ibyo byo na guverinoma y'u Rwanda nigeze ibihakana. Ubwo n'abanyarwanda bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda bahawe intebe mu butegetsi bwa Kinshasa. Ubwo niyo mpamvu twagiye tubabwira amagambo atandukanye yahise aza agasubiza Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe ari kuvuga kuri iyi M23 ndetse na leta ya Kinshasa. Hari n'igihe yigeze kuvuga ngo plutôt FDLR na leta ya Kinshasa ni nk'umwana na nyina. Ibyo icyo gihe bari kuvuga bijyanye no gusenya FDLR Kinshasa ko yakugiye gusenya FDLR. Hagati se ko ari nk'umwana na nyina barayisenya gute? Ubona ko FDLR ikomeje gukorana bya hafi na leta ya Kinshasa. Naho kuvuga ngo gushyira intwaro hasi ndetse no gukurwa mu gisirikare. Yese bundi bashyizwe mu gisirikare. Ibyo nabyo nibyo ushobora kwibaza. Nubwo amasezerano rero yasinwe ibintu bisa nkaho naho bigana bitewe n'imirwano ikomeje kugaragara ku rugamba, gushinjanya kutubahiriza amasezerano ndetse n'ibisobanuro bitandukanye ku ngingo z'ayo masezerano byose bituma ishyirwa mu bikorwa ryayo rishaho kugorana. Ubwo ibyo byose mo biraba n'ubundi mu gihe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imirwano yo irakomeje, uko nko mu nkuru nje ngabaha mu kanya gato M23 natwirwaneho bafashe akandi gace mu ntara ya Maniema. Nibyo nje nanone nka mu kanya gato nje kugarukiraho mu yindi nkuru yacu. Amurumva nuko bimeze bikomeje guteza urujijo ibya FDLR ndetse na leta ya Kinshasa ndetse no ku ruhande rw'u Rwanda. Ubwo turakomeza kubikurikiranira hafi. The Quick Times News, kanda subscribe nimutarakanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana muri gahunda zitandukanye za The Quick Times News. Amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bibane nawe. Nkomeje kukwifuriza intangiriro nziza z'ukwezi kwa Kamena, ukwezi kuzakubera ukwezi kwiza, ukwezi uzaboneramo imigisha myinshi, ukwezi Nyagasani azaguha ibikubye ibyo ufite.